l'epoca i Bresci era quelcom que se'n parlava abans de Bresci, tot l'esun. Aleshores me dite les causes tot l'envers. Que com a tal, si tu te preservarà, perquè atenció, i Brescio aquello, dicevo che avevo fotut, che fu le foca aquí. Ara les companyes encara diu que dins la nit vegia un munt que sortia de darrere la pendulo. Era tal, era per veritat. Era fill, ma era com el francès. Era sortit d'allà, se coneixia a Toro. Era un escudi a Toro, sulla Liberta allà. E alla volta si conosciu. Girau era fill, era fill. Parlava tal. Attenzione, serio, I avevo mal a les cames i vedeva passar per les tortures aquí que atrapaves, entorses tot, a coga, per cap,